Abana abakazi b'ekibiina kya NRM abatangire ihuriro y'okweyiha omu bworo obwo bategerize enkora ya gavumenti ya Parish Development Model. Aha mbuzi 85 hamwe n'empunu 54 nizo zigabirwe kandi bamwe aha abakazi bahangwire embuzi ebikorirwe ahari St. Erminio Catholic Church omu ruka rwa Rushoroza omu gombora ya Chihi. Aho ngubetungure nico kimwe cyabatwetesa ngo bundi nimwe muturebe ko turi kwefaho tureke kuba abakazi barashabiriza tuba abakazi abarekorera mutwegese mutuhamagezi nico twabetera tukore tutimu. Okwetegurira halgado rwajo ry'omuhwezi wa RDC wa Kanungu nagira ngo egi niyo njiri ya gavumenti hamwe na President Museveni ya PDM hamwe n'emyoga kandi nawe yayihayo kubahwera uko basya ha kihuro kya gavumenti. Bulire njiri ya Parish Development Model y'emyoga kugira ngo amaka gabase kugira bitasi mwene yekundire ebe bimulimu ni byebyo bidiya ebe bimulimu ni byebyo. Abakazi abaho nabahabwirwe no kwejumbira mu by'obuhingi okugira ngo kibahwere kutunga ebyamaguzi mingi hamwe no kubona ebyo kutoma obutare bw'ensi yona. Kwamye biteteye ekamu eyo kweshongora birive namutengo mukwate nyonyine eka aho murasa kwinga mweshonderwe mitware birebire otazini agabo muzisi tupandisita twahinga kandi murya na meseri icya kiteganize kindi nece nyamishwa enyamishwa aho byayikatura iko ku 12 batakatuzitirire omujungu bahere contract urwa katano rwabire atija yaramba mwe naho baza kutuzitirira byabera teganisa kandi naremo kwenyumokwe turashobora tuzeyigu. Gasha kwa Weza Wilfred.